nyuma ya ngavana Kawira Mwangaza kuonokwa ni mbunge ya seneti ari gucokerera ndene ya kaunti ya Meru we nethiritwe agitambia thiri aria augite ni akurekera antu bonthe baria bamubitiritie na kinya baria bethiritwe bakimubitiria kinya we nethiritwe akibarekera na kwamukira migambo eje na njira ya untubu nene ni mubunge Mpuru wa Buri uria ugite we agetikiria ki mantu jajajegie ngavana Kawira ndiria we akethirwa agitikiria ati video iria ethirwe agitumira kiri mbunge ya seneti ni migambo yethirwe ikigarurwa aria nandi abumuritie kethara ya kwenda thiri na kinya urekaniri gatigati kao ni abatere guchumiria na kinya we kwithirwa akiuga ati kauma seneti ni ethirwe ikiairirwa kiri mantu jegie video eje Mukiri Mithika ni agutwambiriria. Kama kuna mtu ninakosea anisamehe. Na wale wote ambao wamenikosea nimewasamehe. Kama mama ninaomba amani. Tushikane sote mikono tuinue Meru yetu. Imeariwe gavana kaunti Meru Kawira Mwangaza musafarene ywawe yochokia nkatho nyume kuma ikarangone bia seneti irekusilete mubunge otiganisti Mpuru wa Buri. Kawira Mwangaza ntina thina no iregoro ukuwa nurekerwe ukurekera bangi na ndo watiri indiregiru buroro ugire ntina thina okurekera nonto ni mukristo umuyuru amwe nabo kuringana Mpuru kethana kwa nkurekera TV ile orongore ne senate ndirenda uchokere yoringi nikenda bi nikemba kurekera Kawira Mwangaza kala kumira wera Kenyans kwa mirongwerie na wera ntwa Meru korongwere nikenda uwe uchokwende na county ringi ni senate uni forever and ever ntikurekera. Mpuru wite itumi biawe bia kuromborekeri ni ati gavana Kawira na atumire mbica ciawe no citaura buthuku. Kawira Mwangaza no arirende ne senate wimurochia munda wita no akosere ekuru ba Meru no akosere ekuru ba Kenya no akosera inyakuru ba Kenya na Meru na ana betu atusiere bakosera non to number 1 dem pronto aburi manto yo wogre ne senate wenditi eti kamera yenu wenditi bo Mpuru akuwa agekira Kawira kana ndawire wakora wasiosiba wataongezwa kakoto sio katoto kakoto kwa tumbo ndio wasisikie njaa tena. Wende tibo wa utawekwa katoto kwa tumbo na kibiri. Mimi ndio nilikuwa proposal wako, hakuna mjumbe mwingine alikusupport. Mpuru mtu wa Buri. Lakini mama umenitoa nguo mbele ya Wakenya ndio uweze kuokoka. Untubu muthukiretie wewe ngwamwe na arume ba kaunti Meru rietwa bunene na no Kawira ki au mbori thambia. Mantu yara Kawira thiririe ndene ya senate. Mwanka yakire areba mbiguru irengi ugwa. Mwana iwa Kawira Meru yekero kibiri. Ai kwa maimuno. Kukawira uwe Mpuru wakosere mfakashia Meru na arume ba Meru na areba Meru na aturi ba Meru ntu mwara rikwa koma untu konge ya goro Meru ekiro kibiri ni arume ba Meru to kwa maimuno so Kawira no kreseneti lakini okakulwa ditora Meru arume ba Meru no abakire mutolo kire areba Meru irengi amwe nabo Mpuru narombete ngwataniro ati katongeria bonde ba kaunti Meru kenda yumba wita mbere kireto mambo shira antu amwe kyabo risiendene shira antu amwe no ntubambi no ntubakira okezwe bitishe kitaka mno simba na leopard na mataiga yaitha ekithakene na iwata burambo shi watanaira oria kudisi mbombo kinyakwi kankwenda kuromba tongori beto Meru county baraba dhuri ma senators na MPs na MCs tuwataneni uraba mbogo
na twatanĩte twĩ gĩntũ kĩmwe kauma nĩ nama Meru agatethũka. Nkiripotera Werũ TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.